Kinongnya kali arshaka bakamai pajba kibidan hakalama jangka right to serve. Haka singi thok ding, lelet ya kenduk yo Commissioner Katana Transport David D. Marak, penyu jingshai, halor ka jingbam yo permit jangki kali arshaka ban kamai hanong ba shilong. Kini ka jinglet pan jingshai kadi halor ka nongrim bagi kali arshaka, kibidan hapok ka kenhun, kila syabat Hakim Motor Vehicle Inspector Katana Transport ni MVI, bachanyo kum kinong kamai bean, namar ka jingbam dan permit nako Office of District Transport Officer ni DTO. Kini kaseng kinongnya kali kamai ba arshaka kila pelong ya kajing Iakhih hasilong daga basange kamai namar kajing persajur ya kajing syabat baca dain kuna haki MVI kabakot hadu shipo hajar tingkah. General meeting lo bangilong ngal ajukan yang kata kedor namar ba as of now ya ka pamenta dai ngimdon ka identification fisto ngimdon identification te ladang ngilet ngan subu sampel ngilet namal ki hanong thamai ngiha bansim kedor ka banwan return ro nang taisane namar ba ngimyo passenger namar ngim padon ka identification takadaw kador ka long kham khendat kan kham hai khendat kham long sim kabui passenger tengah request ya ki passenger soba ya isha but ya isha yangi menta support ondang ngil adap nodong sedong komot kador li kala ngil apa ni har lupa ka identification apa ka government am kolong komni kong ngidang buat mentar ngadang dei tong convener ngim padon ka registration association kani ka jing Iakhih mentaro kamde ka bangakhat manga kadi ka jing Iakhih ka ba kiwan hin naladia namar ki sotu baka khata ya ki shimat kadi ka jing khata yong ki shimat te ya kata ka jing kali jong pi nga tharai ba nangi baro hi ki ba mentang tharai ba karparu ya ki ba sobha na ya le kita ki kam hakapor ba pidang kamai pidang namar kani ka kam galade ka ba piket khya ki pajba syakri ki pajba dakalenti ka bahok ki bodon mentang hakani ki balong as a member ki balong mentang tharai ki ladon more than 400 sauspa tammi ini kisah simplikan ya ka ba mentang katakin ka bangi keren namar ba menta kibrio bana west hasil su kiwan kamai sini kibrio bana janti ahil su kiwan kamai sini kibrio bana saudong kari kabri hunyok trap kiwan kamai sini namar ba kimdon kam don jam te plus nang tarong ilai keren ba yang kani ka daki lapla je release ya kani ka individual permit kin I bet all over Meghalaya mendai tang hapo Shillong region di komitmen kata ka syong halala ka depend ma kata ka syong halala ka depend ngaro ngam penslur ya ki bakin kamai lada ngaong hi lada kini ki ba kamai boro ki boman ni yang ki bombet ki boman na kayeng bobet bobyang te ki hab hiam ban kamai jakpo ban kamai ban besah yang asam Hadirin kajing kenduk yo Commissioner unang yalam kani kaseng ba ki nong kendri ula pentip bo new officer sarkar ula kular ban shimkhia kajing jong kini kinong kamai kali arshaka bat pentip bashen katanat konsesnano ya Meghalaya Vehicle Motors Rule ban la weng ya kajing baki ya kendu upentip ba kajing dawa ban I permit ya ki kali arshaka ban kamai hasilong kadi kajing dawa ka bala slempha hendai na kaliang katanat transport kam shim na shimkhia satia ka ba penlong ya ki bebun ki samla ba klem jam bakin kamai bean tang ban imsngi Latip kumbangi kide ki video ki bakamai arshaka kad kum ka release bala release minen hapo media te bla sotu e kata ka jing song ka jongi te mentaksi wan kanu e commissioner halo ketua jing ong ka bangi la kren minen long kam kali kan ka jing wan kanu jongi commissioner mentaksi kalong ka basiso he ti kidang ngilayakan bat kiong ba kidang frame yang kata kami Meghalaya Motor Vehicle Rules ngathai hakikat tu kan ni benai kat tu kan ni singi kin sahai ka jubab ingi te tangkata he nakaliang ki commissioner ba ki kran ingi mentaksi ha ya kata kidang snasho ya ka Meghalaya Motor Vehicle Rules onal adab ya katu kan sadon ki rules tengin sayo ban police wa kita ki rules tengin sampaikan nama ka demand jong mi kat kum bapha ya ka to ka memorandum kini kita ikut kislan deh ila pha kata karukom bangin nyo ya ka individual permit kenapa guys kaporte yung kakatahi kala bande ka syong ka sarkar te nama daladam na commissioner haban ya syong sa ki cabinet minister kini kita kan ngatrai kadang simpor hi sa kumba si banai tam halor jong kata ka jing kamai te ngan subatai efisien namar bangi nang ne ngidi ki bakamai minstap bam damian halo kata ka jing kamai jungi namar bangi ngiwan nang ne ngimde ki khun ki babet babyang ngidi ki baduna suda ngi penbyang hi ngasam
Iki kun kiti nang tai ki kena kelas ki bopuli ki haban penbyang yang ke kelas. Kini ki bai kamai halor ka taru kidon ki bai shimlon ya ke skuti ki haban seo saya ka EMI along ka ke bakta. Tengah try na din nang ngin sa syong karangin sa pentip bangin kamai no ne kumno ma.